All India Radio Imphal medium wave meter zatum som li point khat kilohertz zage som gyal leni le FM megahertz jale thum point nga ki panahung ki puang khia paite program hi to ni Latualleng kilom tak tak non tel khom teu ngai na ba na Thuthak Lakkhawm Simna nei dingu late lama sape nai ngai dingu Gibang Khenna Dingin chila Thangboi Mangte sak de han tel tu din thar tu aizola pan ph laldong lianin mun to am to ma malom le pol angai mama te ngai de han tel hi ingai dingu Gibang Khenna Dingin kolni hong suaka nun nom na te muala liam zelingwa lai gila ka gel gel chiangin nung chiang hei ding gel mo ngày lung tua o Gibang in ki khen ma song le nun wa min don bang ki tua khom non ni nga bang le na tang dang song le lung lai ki ngil lo dio ngai vang pula ya nga bang kong le Chiangin thang ba nak si zong ong tang đi nga inun lui ting hong lang đi nga sangga sin lai na ngày lung tua o Gibang in ki khen ma zong le wa min don bang ki tua khom non ni nga bang le na tang dang song le lung lai ki ngil lo dio ngai sing dang nun nuam nga bang hong leng ma zong le dong dam nào bang ana sang si no ngai nung chiang sol bang ka hei ta ding ngayo dam ni mang pha ngai lung tua o Gibang in ki khen ma zong le nun wa min don bang ki tua khom non ni nga bang le na tang dang song le lung lai ki ngil lo dio ngai All India Radio Imphal Chinkhotuan Tonsing Thuthak Lakkhawm asim Manipur Chief Minister N Biren Singh in tunin Manipur Trade and Expo Center Lamboi khongnang khonga lumna zathum ta theiting Covid Care Center hong hi to center alumna sang khat koi be the ding hi to hun deputy chief minister Y Joy Kumar le health minister L Jayant Kumar Singh leng tel hi tonin public hospital sagi le private hospital thomin Manipur pumpia pradhan mantri jan arogya jojna ABPMJY le chief minister gi hakshel gi tengbang CMHT zathinangin MOU swai kayu dam the na lam le wanjatte akul bang kin taka khan to na mu na dia public le private hospital te pan khom ding atu pahi to hospital te mai pak pi maternity and child hospital sub hospital Sokno CHC Kakching CHC Sekmai PHC Maram Imphal Health Institute le Samaritan Nursing Home in Health Minister Langpok Lakkhawm Jayant Kumar Singh in Gen he Government of Manipur COVID-19 Common Control Room apan thuswa kinatagla danin a paisa da kalsom ni lili sungin Manipur COVID-19 ve Central Armed Police Force CAPF somleli telin
mi som guk le khatago min som sagi lenga mu so thakinoma amauti rim sapan som li le sagi jinim sapan kwa le bebina diagnostic center apan nga yo Ngaihkhiakna te Imphal West District apan som li le ni thobal apan kwa kangpo pe apan nga Seppatni apan thum Churuchanpur apan khal le Chandel District apan khathiu hi thobal apan kwa Seppatni apan khat kangpo pe apan khat bana Imphal West apan som thum le sagi chilo se adang te khwal jinna ne lo hi Imphal West apan mi nga soi hilel amauti covid care of facilities a koi hidingwa aum namun te containment zone apona hiding bana akithwa pi teo zon so hiding hi a paisa da kalsom ni lili sungma in rim sapan khat janim sapan ni meitrama ccc apan som legiat thobal apan thum kakching apan li more apan ni le adi wing apan mi giat dam siam te posakhitaw hi tulela manipura covid 19 na avei kha homza sangni jage som thum le khat phata a sang kha sagi som thum le sagi dam siang tain sang le som gya le sagi vei lel hi adam siang re som guk le khat point bial sagi percent pha him zanin numai kum som ni upa Chandel district a teng Imphali sa omlel adang na to covid 19 avei tho cha ken si hi covid 19 ve asiteng mi sagi pata Nagaland zanin COVID-19 visa lelioma state of waiting sang khajako som thumlenga pata Health and Family Welfare Minister is Pangnio Phomin tuita again danin Dimapur apan som gukleni junhepoto apan som legiat Kohima apan som le sage wakha apan nga bana mon le phe kapan khat tua khin gen hi tunia mi giat dampe omin mi jaguk som li le giat dam siang ta a et kolam lel sang khajani som sagi le ko phain misili phata hi Sikkim azanin COVID-19 ve thak gya to ma Gawmni state a jaguk som nga le giat avei kham ta huchi unchungin mi jani som giat le ko dam siang omin jatum som gok le giatin na ve le lo hi zanin Meghalaya COVID-19 ve thak som le giat hi neigrim sapan doctor khaleng tel kha avei teng jaguk lenga phata Director of Health Services Dr. Aman War in Armed Personnel Thumtel in Misom le Thumte East Khasi Hills apan hiwa Riboy District apan BSF nga le Minaw Tangli Telin East Saintja Hills District apan Khatio Chingen Available jaguk lenga laka East Khasi Hills in Zali som ko le sagi neya BSF zani som thum Minaw Tang zani som ni le sagi le Armed Force Personnel som nga le sagi hiu chin jonggen hi Polpisol Kalin Union Territory le State Tengkyang COVID-19 veidam do ina et kolten in kwanteo le lom teo ke pi thina dingwa smartphone le tablet te palsak din laigel to in kha khi damlo te lungsim ngai to na apan pi lamin na to banga pia ka ding hi Mizoram Paite pathianin avei tam mu ni pen heding in COVID-19 vei thak som nga lenga mu khia kinom Agawmin zali som guk legia ta vei kha homta chin official to swakin gen July ni som ni mi som nga le khat positive mu kheng zo hi Aizol district a vei thak som nga le li mu hi a lungle ya khat hom hi na official to swakin gen damlo thak te laka se pai som li le sagi telin avei thak te gam som mun tom tonga hong ki pan hiu hi Andaman le Nicobar Island COVID-19 ve thak som kwa le gian mu soi nom amao midang apan alak son wa hi chi te sona the nom hi tuni tana mi je sagi som thum le lin ve kha in jani som li le thum dam siang tawa jali som ge le thumin na ve le lo Madhya Pradesh a paisa da kal som ni le li suin COVID-19 ve thak jakwa som ni le khatoma avei khateng sang som thum le thum janga som thum le nga tungta mi som achi be to asiteng jagya som ger le gup pha hi Maharashtra COVID-19 adam siang zanin mi sang ko jakwa som ni le gup po sakita adam siang teng noi ni sang som sagi le gup jagya le kwa pha in dam siang re som guk le ni point sagi li phata hi hima le zana ve tak jakwa sang ko janga le kwa aum be ziakin aste ta ve khateng teng pathiani paita tana
nuai li sang som li le khat jani som ni legiat pa hi mi jani som ko kasi be non to mi si ting sang som lenga janga som sagi leguk phata a Maharashtra tu le linave nuai khat sang som li legia janga som thum le sagi om hi Karnataka Chief Minister B.S. Yedurappa ileng COVID-19 veika Dr. Thuil Dongju in hospital at Kolenom Health Department in Nisagi Sunga Khat Veites Abol Zelna Akum Som Sagi le Sagi Upa Chief Minister in Veya Ngaihkhiakna hi Yedurappa in Zani Tak Dak Som le Khale Kemin positive hi dan Tuita Kha Khya hi Tuswa Khatin Chief Minister in Tuman Governor Wajubai Wala Kemupi Kha Amaleng Te Siting hi Tuman Minister Siti Ravi Anand Singh le BC Patil ten le anavei khino hi Tunia dinga Thuthak Lakkhawm isim khiak thewi ai tenga hi Latelani nai ngai dingo mai gitar chila es Thangkhankham sak Dehan tel tu te thuang tamapan lian zapau kamsun thangsuan chinjaching biaklian lian thang kham khojam songkhan suan niangkhan nem chinlian thangpui ngai zaniang kin zaniang lian no pomjen le ngai vung ingai ringu Con em đi không lâu mai chỉ thà nhà này ta sẽ không phải luôn ngọc tay để hỏi con đi con nghiêng đi lắm lâu có thì ta sẽ lâu lắm để đi em đi không lâu mai chỉ thà nhà này ta sẽ không phải muốn ngọc tay để hỏi con đi con đang kinh kỳ lắm lâu lâu tình tăng hết lâu lắm để đi COVID-19 dona a frontline worker te na seppan pi in la pa toy dan siamin thuzau the jak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a panla zel in la COVID-19 the jak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve kha le quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke Thuswatu Ministry of Health and Family Welfare Government of India Latela thumna dingin nang to Tuibang Gawmni chila vi Paukhansiam Lawm sak dehan tel tu Manipur Bhawan Kolkata office asem jam khalalin song pe mun khomi teng teng le mun toam to ma alom le bolte ngai dia honte rahi ingai dingu
ngâm lấy mi giờ cầm lên kê lùng túp Tuibang in luang ôm lô lê mi ra ta in nơi chạm lê na i khăng thu su tình mơ sẽ lung liap lâu lại dòng nâu nang công ngay băng avang nung ngay lệ lùng túp Tuibang i luang thom đi nga một băng sát xa gặp mà nun wa mi tu hom đi nang to Tuibang ki Gawmni nang lâu ning dâu kinh ning con lê vain hong hal e nang te lâu in thăm du ning hal zo non lo hi ki na sia nin lum bang ni hong sung đi nga ko pa sa sa gama nun wa mi leng hom đi ngay na don ning chileng amwal in hal kam ke mwalin hal zo lo e ka ngay no sim tu zai lan oyo inge ôi chim lâu cam thì in hal zong ngày to gom ding hal zo lâu ding lung tup hoa mual ai xóa chiang in giật tani bang du ning nung loam leng dial ni nang to Tuibang ki Gawmni nang lâu in hing dâu cây ning ole vain hong hal hi nang te lâu in thăm du ning hal zo non lo hi ki na sia nin lu bang ni nong sung đi nga ko pa sa gama nun wa mi leng hom đi Nalia tom nai ngai dingo na Geelngam Diam chi la Lianlunching sak de han tir tu te kailam zodo na pan sia hup le lom te song tala pan Paukhan lian thian gin muan wong za pau tuan thia la le H Michael ingai dingo All India Radio Imphal Jingchen Thuthak Lakkhawm Simna le lalpungai the le loma pan pu pala ngai nai nei dingo toni talam dak li le min som ligin to kiton in ewono beinon ta mun che pai ti program ai ting om nom le mangpha